งลองรัฐพันธ์เป็นนับนิลิตุมลา50 Golden Jubileeอันนิงการนิลิตุมมันเนี่ยfashion show ละเป็น traditional show นิลิตุมเป็นนับke ani kang sam baji pho alom pensi paklang ko la sipini la dak alberto malong craft center along chiridi bom chithik bom chiridi bom lo penda paklang yu phan kan du ka we model tum anta wang et lo designer atum anta dak chetong lap lo la si penda paklang yu phan chiridi bom so long ke so lo so pin so okay bahini baksi pedo chot po pulo angke soalo ke resi ni angke ini ba cetai bang kodak lo cepat tiem ke cetai bang sing jeng cetai long la pen cepak langi bang ya address bang ni litum la seleng do firso la pen pesar pi pejang phong peluru pehon ki la puson hako api la hita simbu la puson la karbiatum koson ma la so api amen la puson ta dopo an pen lek roy sitame lek ruve lek peng mui lek pai kom lek pang kera an ke la son pilo no theng pi la pu karbiatum koson ma ke do ke ching thang hadi pedap la so sinilitum paklang po pedap la bang so aso traditional so nilitum aning kan rang phanta ka chithik do paklang do asi peneng le thos tabe katu ka we phanta nangkelang don peji la pen ardina pidon ji phan sinili pen kardom pajir lok la pen cheneng Kardom. Hello everyone, myself Lokendra Singh. I am from Manipur. I am an official choreographer in the traditional dress. So thank you.